إسلامنا حياتنا إسلامنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا إسلامنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا إسلامنا هدية من ربنا الرحمن إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان إسلامنا في هديه همومنا تزاح إسلامنا كواحة عبيرها قد فاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كتابك فقه السنة للشيخ سيد سابق كقرآ جرو أسندرا أكما آداكينا ويتدرسي الأفتولي walittimnu yookaan wayita darsii dhuftuuf waliif qopheessinu yookaan isiif qophoofnu aadatti waan bira tarree waan darsii asiin dura qaraanee mulakhasa yookaan gabaabinnaan irra walii deebi'uu aadaa godhannee maali aadaa bareeda akka warre wanni kun caqafachuun isa tarte dhaqqabatuuf akka warri dhaqqabate immoo yaadatuuf akka nu marruu immoo waan tare kana yaadannee waan uf duraatiif qophoofnuuf akka dalagaa kana kulli maraanuu fuuldulee rabbiitti milkoofnuuf waan tareerra walii deebinee eegasii waan dhufuuf qophaa'uu qabna wanni asiin dura qaraanee bira tare torban tare keessatti sunan alfitra waan ilmi namaa irratti ta'uu qabu waan rabbiin irratti nama uume yookaan namni kun lafa tana irratti ta'uu qabu kanarraa haasofnee waa kudhanii bira tarre eega sunan fitraa kurna sangeessineen boodatti maal qaraane uduu'atti seenne homma waa qaraanuufu homma waa walitti himnuufu waan qaraanu kana ibaadaa rabbi godhuu hennaa waan ibaadaa rabbiitiif nu qopheessu عبادة ربين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واني أممنيف عبادة فممني عبادة تنمو بكم ساملي هنتاتو واني وان آلان تياتمتي ويوكنا وقافتشو لقيت تياتمتي واني آدمتي واني بكم سا ربين قبرو كمنا سنيفو واني أما اتسينا جر عبادة اتسينا جر عبادة را ويتجمروا عبادة أكي فيانا ما تاتون أكي ربين قبرون كوني عبادة فيا تاتون أكي سين الترفته ودوءا جنة قرانة برا تره ودوءا يجون بكما را إسين يوكا طهارا بشانتي ويو طهارا طهارا يوكا تيمو من تو قبدي يوكا موتو بشان تو قبدي غافة بشان تات طهارا ودوءا جرما غافة تيمو ملي سمسهيرا وان براتي كأم إرّا قرأ جرّكون تيممني سن يو بشان أبامي ملي يو بشان أمني يو كيو بشان ديكو قباني سنت هجمني تيمم قونا ملي تيمم قرؤومي سن رخصارا كنافو ودو الرّا ولي قراني بلا ترّي دليل إني واجبته دليل ودوني بربادمو مالي جنة كتاب في سنة في إجماع علماء تين سبت جنة قرآن الرآية سورة مائدة كيست يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آية صراحة سورة مائدة كيست ودو الرأك تفوندولي ربي قفقب إيسيني طهارمني أكما قلبين كين إيمانا طهارمت جسمي كين اللي نجسا وان نرى أرقمو في وان ألا نتر فرى كل سنة فوندولي ربي الآبتشوف ربين أدبه وفما نتم akkana tajaajila rabbiin guddaan ufumaa yoo salaataaf kaatan akkana godha akkatuf qulqulleessu akka ittuf qulqulleessunillee waan dalaynullee ufumaa nutti hime
إيقسي نبي ربي اللي نتمي ودو دليل لمتا سنة جنة رسول رحمتا ما لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودع جنة ودوني أما حديث قرآن في حديثا ثبت أما اللي علماء الإسلام قاف أمنتين تلفت رفترا قاف روبن أمنتي كلفت روبرا قبن إلى قيام الساعة واجب ما ودوا كان رت ولي قالني تقمو دليل كصدف إجماع جنة إيجت دليل ثبوت إسا كتاب قراءة جركوني فقهي كان دليل قرآن في حديثا سبتشفني كان الرا والاتما جرة إيجا ودو أوان إني سبتين دليل جت ربيتي في دلقا رسولتي في إجماع الرا إيجا وليهم نمبودتي فدلين إسا مالي يو كان ميتشي نمني يو وداته يوم مو إبادة ربي كان في قباه وداته درجان إسا وان إني أرغتو نمني أني وادلقو هو أرغتا فوادلقا فدلين إسرى أرغم يو كدرجان قدان إسرى أرغم مالي جنة درجان فدلين إسابا جنة برتر مالي حديثة غرغرة إرى قراني وليهم برتر أنا سي راك أوديفمي عبد الله بن سنها بيجي راك أوديفمي أبي هريرة راك أوديفمي حق حديث أفري قراني أما اللي حديثني آخرة كفدلي أدوء الراحاسو كودوء كان الرايو أدوء كان قون فايدان أرغن مالي جتشو نتيمو حديثني آخرة مالي وأنه أبي هريرة رضي الله عنه أبا هريرة ربي نسر هاجالته مال جري أن رسول الله نبي الرحمة أتى المقبرة قافتك رسول مقبرة يو كبك آخر كين اتديما جرو كان مقبرة جتشون بكت أولا من جتشون جرون تين وكك اللي سما دنيا كو كبم إرى جرو كان أرض الرجرة لفرت أممنا يو كلفرت جيراننا والهرة إيغسي بكين اتديمنو غندي كرا ديما جرة بكين ديمنو في قبري سن warra asiin dura tareessan ziyaaruu yookaan salaama gaafachuu rasuulli gaaf tokko maqbaraa raqe rasuulli maqbaraa raqee maal jedhe assalaamu alaykum daara qawmi mu'miniina nageenyi rabbii isin irratti haa jiraatuu daara qawmin yaa ganda qawmii warra rabbitti amanee yaa warra duniyaa gubbatti rabbitti amanee waan gaarii baratee ibaadaa godhee waan gaarii dalagee wa innaa inshaa allahu bikum laahiquuna nulle yoo rabbiin fedhe gandi kun ganduma keen nabiyyi rahmataattu jedha qabriin tun teessan bichaami nulleen eeggatti karaa jirra isinitti dhufaa jirra innaa inshaa allahu bikum laahiquuna an qariibin laahiquuna kalutti fagoo miti jiruun duniyaa haga feetellee yoo dhedhatte waggaa kuma hagamii waggaa maliyoon hagamillee yoo ta'an qariibuma namni duuti isa jira jirtu namni du'a eeggatu nama qabriin isa eeggattu jiruun duniyaa tuni daara gabaabduudha ستين هاسا وجرا دقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي بي ان حقا فيت اللي نفس النما نهار ايرتو وان الايرتو حوا كين في نفسي كين في اكنا تانا اكنا قونت ايرتا مالي قيان قبابا guyyaan duniyaatti nama geessu gabaabaadha duniyaa tanarraa nama fuudhee qabrii sanitti yookaan mootuu duwida lafaa kanarraa nu fuudhee garaa lafaa kanatti kan nu geessu gabaabaadha maal jedhee rasuulli inna an qariibillaahi quuna maal jedhe ammallee rasuulli wadittu hawwe jedhe loo annaa qad ra'eynaa ikhwaanana jedhee rasuulli amma dubbii ajaa'iba osoo hawwe jedhe osoo argine obboleeyyan keenna osoo argutti hawwa jedhe rasuulli duuba sahaaba yoo rasuulli waa jedhe waa gaafatan waa addaan baafatan wanni tashrii'a wan rasuulli rabbii jedhe kana sahaaban ni hiikanii ma'anaa isii beekanii akka nutti geessaniif amantiin tun akkanaa walirraa geessun as geette duuba sahaabanni gaafatan qaaluu awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuulallah nu warri wajjiin oollee wajjiin bullee lolaa fi alaa fi manatti si wajjiin deemnu kun obboleeyyan keetimi obboleeyyan kee kaati irraa nutti himtu kuni maali nu obboleeyyan si seena obboleeyyaniimi jedhanii gaafatan qaala antum ashaabi maal jedhee rasuulli du antum ashaabi bari isin saahibtoota kiyya warra wajjiin jiraanne wajjiin macrakaa kullii fi alaa fi manattillee saahibbo warra wajjiin amma na raqqabdanii wajjiin jiraanne
maal male وإخواننا أبوليانكي كان الرا وديس وكان الرا إسنتم الذين لم يأتوا بعد ورهق أمان دفن نوف جلك عليه الصلاة والسلام نتشارا قول ورهق أماهن ألتن يوك أمة أما مؤمن توتاق أماهن أرقمني سنرها سواجرا جل الرسول قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله أما اللي صحابان دبين إفن قليفك obboleeyyan kiyya jetta nama ammaachu dhufaa jiru nama haga ammaan dhalatin ka ganaa dhalachuu hedu akkamitti beeytaa kayfa taarifu man lam yaati ba'du min ummatika ya rasuulallahi warra ammaachu dhufaa jiru maalin beeyteni maal irraa beeytaa obboleeyyan kiyya jette yaa nabiyyi rahmataa jedhanii gaafatan sahaaban qaala jedheen duuba rasuulli hikmaadha ka hakiimii maal jedheen ara'eyta naa odeessaame لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين زهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله أما رسول الله حاسب براكاز نا وديسا يا صحاباكية يو نمني توكو قباتي رجل له خيل فردو با إيسا يو قباتي نمني توكو فردو بيتن كل نوني بينا فردو يو قباتي له خيل غري كتات محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله فردو يو قبات نمني توكم فردو نساتن غري جتم بوقا فولا فردون قالين أكما بينو هركي اللي بوقا قبا قرين فول إسالي بوقا قبا قرى في مرما في وان غرغرات تجرى كالاري يو كبي فغرغرات تجرى حيوان بفغرغرات قبا كبي كمون osoo namni tokko isa qabaate khaylun fardoo booqaa fuulli isaa booqaa ka ta'e adii ka ta'e inni gurraacha fuulli booqaa ka ta'e ammallee miilli isaa harkaa fi luyti isallee mootuu booqaa ka taate gurriin ka fuulati muhajjalaan kan mootuu miila fi harkaati beyna zahray khaylin duhmin buhmin iddoo fardoowwan akkam duhumin dukkanoftu gurraachoftu tahuma takka hin qabne tahuma takka kalariin isaa waan gurraachinna malee waan biraan qabne osoo namni tokko fardoon isaa walitti laaqamte fardoon nama booqaa harkaa fi miilaa qabuun kun fardoon kunii fi fardoon gurraattiin tahuma takka bifa takkittii malee homaa hin qabne yoo walitti laaqamte alaa yaarifu khaylahu fardoo fi addaan hin beekuu namni na'am addaan beeka duuba قالوا بلا يا رسول الله وني ديمنف كنافك فضلي ودو الراحة سواجر درجة إنك أبوان ودونك أبو الراحة سواجر محل شاهدة أما اللي هنجين ديما في جرة قالوا بلا يا رسول الله نعم يا رسول الله أكملت إيجا بوقاتاتي فردون إسا ميلا في فول لساني إيجا بوقاتاتي أكملت فردو وانقو قراتي بفتكتي ماليه هنكمني كان أكملت أدان بيكا يعني ما جرى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين مالين شايدا أسكا بر أمنك يا أبوليانك يا كبودك يا رفن كان ألوتا ورين نكبين كان إسان أرجن كونين يأتون يومي قياما هن رفن غرا محجلين أما اللي غرا تاني رفن محجلين أو محجلين غري تاني غرا جتون فول لساني بوكا تاني أكوا فردور بسالف نوكايا كرسول أكوا فردو كانت غري بوقاتني أسر ودو أرى لكتا فول أرى ودو أما قرؤو كان أرى غري تاني ملكتا مالين شايدا أسي أما اللي ميل إساني مو بوقاتاتي إدو أمتاتت إفو تاني والين شايدا فول لساني كإفو إفانان مو ربي ملينا من إسان بينن مو أما اللي ميل إساني إفا بوقاتني يور أفن ودو أرى yoo dhufan kanaan beekaa maalin shaayidaasi yoomii qiyaamaa asarri sujuudaa kun udu'a godhuu duniyaa irratti udu'a godhuu ibaadaa godhuu kanarra iddoo ummamaatitti ummanni kiyya malkata qabanii malkata kanaan beekaa idan fadlii wudu'aa darajaa wudu'aa ka asiin dura lakkoofnee fi kunillee waan immoo wudu'ni kun kabajaa guddaa qaba rabbi biratti amantii islaamummaa keessatti darajaa guddaa qabaa nutti hima وأنا فرط من الهودي كنامي جدين بر أمتك يا إسني في ورا إسن دوبا نفل
warra akkanatti udu'a fi qulqulleessee rabbiin dura dhaabatee xaharaa qalbiiti fi xaharaa badanaatiin akka shari'aan itti amartetti udu'a godhee baratee isin dura yoo ummata kana hawdi inna aaxaynaa kawsar hawdii waan jedhamu eela guddaa rabbiin rasuula ufiitii kenne yoomi qiyaamaa jannata keessatti bishaan yoo isa dhugan hin dheebonne hawdii jedhama yookaan immoo kawsara jedhama waan garagaraa ni'imaa rabbi malee nu hin beeyne itti amanna malee an achitti bakka sanitti ardii masharatti ardii mootuu ardii goggoyduu ardii oo'itu ka araqaa fi aduu fi wanni garagaraa nama bilcheessanii ibiddaan gubatan kana wayta isaan dhufanii jannata seenan isaan dura taree jedheen waana faratu malal hawdii kanatti yoo kawsara bakka rabbiin rasuulan gammachiisu yooka kabajaa rasuulatiif rasuulaa kenne kanatti isaan dura taree isaan eegam alaa la yuzaddanna rijaalun min hawdi warri gariin irraa dhooggamaa hawdii kiyya ka an anaa fi ummata kiyyaaf ani qopheesse rabbiin naan kabajuuf naa godhe kanarra warri gariin bishaan kanarraa eela kanarraa hin dhooggamanii kama yuzaadu lbaciiru daallu unaadihim akkuma gaalli jallataa yooka gaalli gara bakka garirraa itti dhooggamutti isaan illee ummanni gariin yooka namni gariin warummaa yooka amantii himatee amantii kana beekumsaa fi waajibi isaa itti beekumsaan hin dalagin irraa dhooggamanii alaa hal ta'aaluu jedhaanii ummata gaafasan akan gabbaraman Allah maleen jiru khawaan uume hundaa fireesaanii hiru hojintiya yaamuu ilma namaa hundaa gabbartii biraarraa kara rabbii guddaa jiruun addunyaatun barta sobaatii takeeysatti waaran tan aakhiraatii warri wali qabatan duwwaa keeysaa galan khasiif himu jiru kun TBN warri wali qabatan duwwaa keeysaa galan خسيف مجر TBN إنهم بدلوا بعدك يا رسول الله بر أمني قرين أمني أتمو إخوانك يجتو كبودا كيتي رفنسوني وانا تنو اتدالي نكنا وانا تنو تمتكنا وانا ببراسيت بو إكنا جيراني amantii ufii bareeda kana amantii akkana jiru kana aadatti jijjiira gargariin amantii bareeda kana amantii waan gaariitti nama ammaru yooka waan gaarii namaan jedhu kana biizinasatti yooka dalagatti yooka duniyaatti jijjiira gariin warri gariin amantii kanaanuu nagada kasaara duniyaa akhiratti illee waan garagaraati yaada garagaraatiin faayidaa argananii faayidaa duniyaa badduu argananii amantii kee kana jijjiiranii kun aadaa godhate amantiin aadaa miti amantiin ibaadaadha aadaa fi amantiin garagara kun aadaa godhate kun immoo waan garagaraa biizinasa garagaraatitti jijjiiranii karaa ati rasuulli rabbii ummataa fi sahaabaa ufiiti fi inni itti nama marisee irra hin jiranii jedhaniin idan waytasan maal jedhe nabii rahmata faaquulu suuqan badiin isaaniif haa jirtu haa jiraattu kalimaa suuq jechuun badiin halaakni eega jijjiira waan rabbii guddaa biraa wanni amantiin tun dhufteef waan nama tolchu waan namaa tolu rabbiin nama uume waan nama tolchuu fi waan namaa tolu waan beekuuf waan gaariin waan nama tolchuu fi waan namaa toluun dhufte eega waan rabbiin nama tolchuu fi namaa tolu kana dhiisanii aadaa fi waan garagara yookaan amantii kana beekumsaan itti dalaguu dhabutti waan garagaraatitti eega jijjiiran halaakni isaaniif haa ta'u yookaan badiin isaaniif haa ta'u nabiyyi rahmataa jedhe rawaahu muslim hadiisa kana imaamu muslim odeesse kanaafuu kuni fadaa'ila yookaan waan uduu irraa haasofnee akhirri hadiisaa hadiifni fadli uduu irraa haasa'u baay'eedha yookaan manaaqibni uduu darajaan uduu yookaan wanni inni qabu baay'eedha
wanni immoo sheekichi kun asitti nuu qopheesse aakirri kana eegasi eega udu'a beeyne udu'ni maalin sabatee beeyne daliila isa waa sadiin sabatenne kitaaba fi sunnaa fi ijmaa eega jenne fadliin isallee waan amma irraa haasawame yookaan waan irraa haasawame dhumuu miti eega darajaan udu'a akkana jenne duba udu'ni kun akkatti darajaa hagana qabu kun karabbiin quraanatti dubbatee rasuulli udu'a godhee narraa dalagaa tiyyatan akka an dalagutti narraa fuudha dalagaa jedhee ummatatti geesse sahaaban itti dalaganii nutti geessanii ilaa qiyaamissaa ulamaan islaamaa walitti geessanii haga ammaa itti dalagamaa jiru yookaan haga ammaa itti rabbiin xahaaraa bareedduu tanaan rabbiin gabbaraa jiru kun wanni deemnuuf eegasi akkamii xahaaraa kana godhanne xahaaraa kana waajibni isii maali furuuda waajiba qabdi ammallee sunana keessa jira xahaaraa udu'aa kana arkaana waan jedhamtu jira yookaan waa yoo isiin dalagii yoo waan isiin akkasitti udu'an godhin yoo akkasitti hin xahaaratin ka uduun isinuu namaan argamne keessa jira waan karaa sunnuyyummaatiin barbaadamullee jira waan karaa wujuubatiin karaa fardiyyummaatiin yoo isa dhiisan uduun isinuu badu jira walumaa galatti wanni udu'a kanaa barbaadamutti wanni udu'a irraa eega dubbanne yoo rabbiin fedhe waan udu'a irraa barbaadamutti seenna arkaana isa yookaan waajibaata isa akkamitti udu'a kana godhani yookaan rasuulli udu'a kana akkamitti godhe rabbiin immoo maal jedhe ammallee akkuma aayan birallee inni dhufte udu'a keessatti illee akka itti udu'a goonu akkuma udu'a malee ibaadan fayyaan taatu jennee suuraa maa'idaa keessatti aayaa qaraane ammallee akka itti udu'a goonu xahaarama kanaa eessan jammarra tartiibni isii akkami yoo akkam taate nurraa taqabbalamtii ammallee aayan nu dhufaa jirti hadiisni rasuulallee nu dhufaa jira walumaa galatti wanni deemnuuf udu'an jammarree ibaadaa guddoo ibaadaa salaataa baada udu'a wanni udu'ni godhamuuf maali yookaan boo fuulduree rabbii dhaabannee salaatuufi yookaan quraana rabbii qara'uufi yookaan xawaafafi ibaadaa wayi lihadafin udu'ni inni godhamuuf hadaf faayidaa wayiitiif godhama duuba faraa'ida isaatiifi arkaana isaatiifi sunana isallee amma itti seennee fuulduratti yoo rabbiin fedhe darsii dhufu keessatti qara'uu henna duuba wanni nurraa barbaadamu akka udu'a kana baranne akka itti udu'a goone akka itti xahaarannu baranne ibaadaa teenna guddoo salaata fi quraana qara'uu fi xawaafa san ofirraa geessinu itti yaaddofnee waan kana jala deemne yookaan xahaaraa guddoo kana waan nu asirraa dabartaru kana ilmii guddoo ibaadaa guddoo fuulduree rabbii dhaabachuuf asirraa nutti himan kana jala deemne akka immoo fuulduree rabbiitti ibaadaan tun nurraa taqabbalamte duniyaa irrattillee ibaadaa kana jala deemuun yookaan waa barachuun eega baran itti dalaguun nama immoo yaadatii yaadachiisuun kan baratin barsiisuun wal gargaarree duran irrattillee akhirattillee wal gargaaruu kanaan akka milkoofnuuf nu kulliin keennaa warri dhaga'u yookaan warri immoo waan kana jala deemeetiin faayidaa waan kanarraa buufatu akkas ta'uu qabna nu kulliin keenna eega rabbitti amanne ibaadaa teenna beeynee itti dalaguu qabna beeynee duniyaa fi akhiratti illee isin gammaduu qabna warra ibaadaa ufii beeke barmootan rabbiin gabbare aadanii miti akkana jedhanii miti yookaan akkana malaanii miti beekee beekumsa waan rabbi jedhetti dalagee waan rasuuli jedhetti dalagee fuulduree rabbii dhaabate rabbiin ibaadaa isaa irraa taqabbaluudha rabbiin nu haa godhu warra dunarratti waa beekumsaa waa barataa milkaawee gammade dunarrattillee sa'aadaa argatee fuulduree rabbiittillee milkaa'uudha rabbiin nu haa godhu warra duniyarratti ibaadaa waa qara'uun yookaan waa baratuun waa jala deemuun ilmii rabbiin nu laaffisee manatti nutti dhuftu ilmii duraan deemanii alaa baratanii ilmii barmoota manatti nutti dhufu kanarraa fayyadamuu rabbiin nu haa godhu rabbiin umrii kenna fi dalagaa kenna fi yeroo kennatti illee rabbiin barakaa haa godhu ilmii ta rabbiin fuulduree rabbiitti irraa gaafatamnu ilmii manatti nutti dhuftee kana nutti dhufu tanarraa warra fayyadamu rabbiin nu haa godhu fuulduree rabbiitti yoo achitti hin fayyadamin yoo waan dhageennee ilmii manatti nutti dhuftu tanarraa duniyaa irratti hin fayyadamin fuulduree rabbiitti meebii rabbiin nu gaafachuun mala warra duniyaatti fayyadaye ibaadaa ufii godhatee milkaa'uudha rabbiin nu haa godhu warra ufii baratee namallee barsiisetiin fayyadamuudha rabbiin nu haa godhu
ربي ورا وبرتي إبادة قرأ يوم قيامة نجهر ربي نواقره وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 60 سوجرا دقيتي تينا كان داوة جرت كنتي بي ان دين إسلام أرقن وانجالا فضل رب العلا باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله رب العرش العظيم يا الله نبو فردو صراطك المستقيم داندي سكجلا إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا صلوات الله يا الله وسلام الله يا الله وبارك عليه يا الله محمد خير خلق الله صاحب الرسالة إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا الصلاة والسلام يا الله على خير الأنام يا الله نبيك الأكرم يا الله أهلي وأصحابي والتابع الأمم نساء ورجالا إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا السلام عليكم يا الله ورحمته منه يا الله بارك لنا وعليكم يا الله جعل الله بيننا وبينكم أخوة في الله إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا قفتك اندينكم يا الله واتنك فمني يا الله اتنفك فمنس يا الله نسيت شاركما قنفن ونعوذ بالله إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا نؤجي شرك يا الله تكو قدوس يا الله نهركك جرا يا الله نو كنت انفدات النور راسي ولا بوم فلا إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا ربي تكندسون يا الله نفسي وفي بلسو يا الله يا كي هم سجسو يا الله بدين قدان كربين جبسو صدرك أولا إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا فضلك أرقني يا الله سيكوف التامن يا الله رسولك هردفني يا الله كرانساني أسيفا جندمني حقيتك جلا إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا نبي المختار يا الله كم نيركم أغاري يا الله الرابوري بخيري يا الله من لساني ديمونو غرغاري أكنتاني فالا إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا ثم الصلاة الله يا الله والسلام على يا الله نبي المرسلة يا الله محمد أفضل خلق الله صاحب الرسالة إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا كن رب العلا يا الله بداني وانجالا يا الله بريدا قجيلا يا الله نمني الردي مدنقا سادا ربي ساكجلان إن إسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا تولي قفت الرحمن يا الله قرادين إسلام يا الله نفكني والنعمة يا الله دنيا آخرة نباسي سلاما أدب موجلا إن إسلام أرقني وانجالا
فضل رب العلا ربي دينو كنه يا الله كدام اليرغنه يا الله طلب دافمنه يا الله جراكنا بينهم فيادمنه مالتنو ملا إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العلا ديني ديني جوالو يا الله قلبي نما فيالو